Tjai ha 4 combes la demon, 2 combes de miedsdi, 3 combes, 2 rollators in gebis, in spiegel de Varilux, in apparat de Phonak, in de Amplifon, ed on in de Neurot la sera. Ja, boin, ils veis. Veis copona lac, con las flurs enteri che cacciano la coppa ciao. Ja, boin, ils cavels alfs. Mussen che servegna bumo il peil, ma boin è il Churvi de die Nasen. Individuellen Eigenarten und Gewohnheiten der Alten ist Rechnung zu tragen. Auch ihrem Eigensinn, ihrer Rechthaberei, ihrem kindischen Wesen, ihrer Störrigkeit, ihrem Misstrauen, ihren Wahnideen. Diese störenden Eigenschaften sind vielfach Anzeichen von Gehirnarteriosklerose und Altersschwachsinn. Oh je, Pivese, Pitups, ne? Demenz ist mit 55 Millionen Fällen weltweit eine der häufigsten Alterskrankheiten. Oft wird die Erkrankung mit Symptomen wie Gedächtnisverlust oder Verwirrung in Verbindung gebracht. Genau, klar, ne? Pivese, der Pimmelsons, ne? Das Alter geht grundsätzlich nur abwärts, Richtung Schrumpfen, Särbeln, Sterben. Depressionen und Alkoholismus sind daher häufige Alterskrankheiten geworden. Et idade dina de pli, de quels de flurs enteri, ne? Quacau è la compart de la popolazione grigiuna che piveia che si sente ciun. Et ins vesa, el diember cresce. La part dils piveis che si sente ciun vegna dina pi grande, quella dils pli giuvens, va dina pi pintia. Aschinza Petraccio quei vinavon, ne? Solo circa 2.200.000, also 10% della popolazione che piveia che si sente ciun. A lu buona notte, ne? Also, se quei va, insomma. Zwar, con svilupps medicinals dils de vosons, ha? Ja, bain, la jaud vegn adina piveia. Con eba la consequenza co quels veis con la crappa che sanat ma gnang plici che zoin mai in nus las flus giù dil müsli. Oh, toch ver. Quei cau la aves pagada o minchon ils de vos 4 ons. De 40 chun, als iu sis in bunamein 50 miliardes. 50 miliardes. Per questo avessimo comprato in per cien, che dici, in per meli de quels apparats, cau. Ja, vain, les capsules de suicid, che vesen nos co de quels cecciaporles a maun. Also, fos già un practic, ne? Giuso, de dank con la porle, che se veslo semplicemente bitterel Zeifer de Rumi. Also, in minche cas schlidias coi il problem de las 50 miliardes en indus. Mossa capesce che quel va bo. Ni un bo. Lo halt tutina vina vonda, 50 miliardes per ils veiets, ils paupers veins, che sapien finanzialo, rollators, quels de vos per paucs trests e deplorabels ons, quels ano. Pour la vie. Ne poi, nix rollato, Ferrari. E con quei vignin ti al ver tema di questa show. Quei che ils biars de nus han en lor tiasta, cun i senza flurs enteri, che per tocca il vegniveis, constat non nada mai, bo propi. Quei che nus vain presentau a vus, las de voses, circa 4 minutos, cau non nada mai, veiadissem, respektive mein ageism. Ageism ni veiadissem ai in term che dat de pila fin dils ons 1960. El deriva dalla scienza de veiadecna. Il term nedia la discriminazione de personas per via de loro veiadecna. Ton vei, scoe giuven, ston se di. Wie alt sind Sie? Und wie alt sind Sie?
Ja, bene, la domanda delle domande. Analoga al razzismo, ni sexismo, ai veiadismo, c'è la veiadicna è più o meno la solita acnadat con la quale si caratterizza ni taxesce in una persona. Da veiadismo c'è aber schon piuttosto si va per persone più passate. E l'ets veiadismo è denflata per tutto. E lungaig, per esempio. Quando vens droino si adjectiv vei, per farsi che aumenter che quel che io schon. Die scala ein aus, aber die scala veia, biamenter. Nie per tudest. Du Esel, die boschinaus ko du alter Esel. Nie tiermsko ein alter Sack. Alter Sack. De Picot venus pieps alla show. Quet doch nur naus, alter Sack. Also, come on! Vus leis evitar che x en si feci plogne contraire ter per quel che nus drovien tierms che forse... Also, el ver sendi il plait so la centa. Come te fa part de quelles mesures de Spagna. Jurists sind eben cars, schon klar. Sto de mesures de Spagna. Dine puspel me de. Minchon me de. Oh, perfect. Gun! Raj, meet your new partner. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. I'm too old for this. Oh, I'm sorry, I forgot. You're too old for that. I'm really too old for this. You go first. I'll cover you. I'm getting too old for this shit. Not for me, you're not sure. I'm too old for this shit. I'm getting too old for this shit. In classic citat de Danny Glover and Lethal Weapon. Ad in classic veiadism. Roger Murtaugh, la figura de Danny Glover and Lethal Weapon, è buon forma e quel montalu automatic che se sente veis. Clar, ni pi veis o pi malzons. Veiadism. Tier las registrazions di in prim Lethal Weapon veva Danny Glover dil reminen 40 ans. Veiadism, respektive discriminazione per via della veiadicna, dati bomoinies lungaci, in films, etc. La discriminazione per via della veiadicna dati in forma istituzionalizzata in nostre leggi. Quecau è il cover di una dissertazione che è comparida un che si facenta con veiadism. Ed ella vegn ad in clar verdict. Ausgehend von einem breit gefassten antidiskriminierungsrechtlichen Korpus, der aus arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Normen besteht, wurde gezeigt, dass der bestehende rechtliche Rahmen und die dazugehörige Rechtspraxis in der Schweiz keinen ausreichenden Schutz vor Altersdiskriminierung gewährleisten. Boa wonder schon meitjen contra discriminazione de veiadicna. Orvan tot deti negin schon meitjen contra veiadism denter privats. Quella conclusione vegn i autur de quella dissertazione Mark Anthony Schwestermann e tenorel dati un auter pi gran problem in Svizzera. La legge per il provvediment professional, LPP, ni BVG per tudest. Ja genau, BVG, quel che nus vein, wat auser Londra van Burschi de dich. BVG ni eba LPP per romansch, quel era doch quel che quasi bu che venius otlo. Tjai, os hast du njag pli di ja, hallo? Quel doch nur naus. Wus man nicht javes che ovei di anstei de Also, bo venius otlo. Aber ich wusste, wie ich biepen und tot schon Prophylaktik. Ich do il Publikum, se ve che o level di bo che figlies luscia, schein so il Sergio Guech, figlies in der Show de Cugena, adel figlies, schein so capuns, adel Verb dir capuns, adel capun. Eba. Aber aus wes l'emission, sogar nom capun Sergio Guech. Che figlies lu? Ha? Eba. Capun
per tots, con se... Ja bien, ja ein nur der Kontramission zu cucinare. Nu erano VEDISM ed il PP, ni BVG. Il provvedimento professionale è quello che ha un problema con VEDISM. E quel problema è il suo andante. Cauvesins con che l'uvreres e patrones hanno da pagare per AVS, etc. Dins Vesa, una persona de 51 ans sta a pagare quasi il doppio di una persona de 40 ans. Ed in quel caso forse in l'altro patron che studia 2 gade se vende ad ingaggiare una persona più passata. Ja, a quei è legge, ne? VEDISM è nostra legge. Et insomma è un alters VEDISMs. È la legge, la guillottina de VEDISM, per esempio. Quella è la legge del personale del canton Grigiun, articolo 15. Con 61 sai il canton apparentemente bopli, droits. Malgrado che biares e biares vessen e lessen forse un l'uvra pidic, ne? Des alters cantons vesi o modern, ne? Naturalmente sa di il canton stand la pensione ben fedeggiata loro employai. Cinque buons cantons, ne? Clar. Ma la guillottina devia dire a se venzi effect che buone jaut che se vessen auto ebbe un l'uvra vinavon, sto semplicemente clar. Plus ecco, in tale limite del temps de lavoro si signalisce con 60 giorni è finito. Con 60 giorni è sveis, ne? Di fosse pensione di riservare il metro quadrato senza interi. VEDISM. In esempio di quel VEDISM dati è la capitale, Grigiuna. Ma se vos vesis, ne che hanno suppau il VEDISM, quels de quera. Reglement betreffend Mitgliedschaft in vom Stadtrat gewählten Kommissionen und Delegationen, Alterslimite. Die Altersgrenze für die Mitgliedschaft in vom Stadtrat gewählten Kommissionen und Delegationen beträgt 70 Jahre. Mitglieder, die diese Altersgrenze überschritten haben, sind nicht mehr wählbar. Angebrochene Amtszeiten dürfen, sofern dies der Gesundheitszustand der Mandatsträger zulässt, noch beendet werden. Mandatsträger sind bei der Wahl in geeigneter Form auf diese Altersgrenze aufmerksam zu machen. Geeignete Form. Clamada d'aul e plaun perché ils veis imbecils vengono zu enter, nicht ja? Schon bugrabi, VEDISM eben. Quella guillottina da VEDISM vale per commissioni e delegazioni che la regenza da quera legge, quello da quella scuola Consiglio d'amministrazione della IBC, Energia e da quera e la commissione del personale, che ha una funzione di consigliazione, ci va per politica del personale, a quera. E va a capire buppe le commissioni politiche più importanti, come quella di gestione, letztes vengono eleggite del Parlamento, quera, per il Gemeinderat e per il Stadtrat. E là, detti tonschkinsati al marcau, eine Guillotine. Alla Guillotine doveva dire è una vera Guillotine, ne? C'è clet, ne? Also, in quel caso è quello che è. E da deve schon alters. Laut Triage-Richtlinien genügt, völlig unabhängig von etwaigen Komorbiditäten, alleine das Überschreiten des 85. Lebensjahrs, um von einer intensivmedizinischen Behandlung ausgeschlossen zu werden. Quel text è di un lavoro di Pushpai Mark Anthony Schwestermann, di va per la direttiva di triage. La domanda c'è due medias e medias e le stazioni intensive fa c'è il platz vin scarz. Quel text, la direttiva, trattata in il 2020, ma va più, non ricordo, per Corona. Tenor Schwestermann, tongevi più dalle cesures de principi che scetieres piveisca 81. Vesses el cas dils cas, busser vegniu tractament e las stazioni intensive in Svizzera. El Grigiun pia negina maschina de Treflat de Hamilton persuenter Christoffel-Bestattungen. La direttiva che vien dall'Accademia Svizzera delle Scienzias Medicinales è dentro temps dentro vegnida adattata. Il 2020 è da una nuova, cioè che dipende osa bupli mo dalla VEDISM. Ma poi è un dalla Clinical Frailty Scale, in scala per classificare persone più passate denor lu fitness. Aber
ci ven dir sin dir. Se dessi au en spitalu, tutina en veia decna 84. Sembra un bo 85, ma scotti. Also, schins vegn, insomma, ci veis, ne? E jetzt, ich glaube, wenn proprio interessant, jetzt depende da veia dissem. Wer zu seinem Alter steht, wird 7,5 Jahre älter. Eine positive Sicht auf das Alter beschert ihnen wertvolle Lebensjahre. Wer das eigene Alter optimistisch betrachtet, verlängert sein Leben um bis zu 7,5 Jahre. Ne degli autor schins una vesta negativa si la veia decna, schins accepta pia tot quai veia dissem, ne? Sche viven se quai da sia come ciù nons pi pauc. Quella cifra deriva da Becca Levi, una professura de Yale els Stati Uniti. Sia san primas ricercas en causa e la fai schon von vaga vegnons, aber per ils de vos ons quei planet vegnu in tema e la publicitat. Sia ricerca de base era dil reminente simple. Ils ons 1970 vevi un sociolog american domandau in massa personas en il mercau de Oxford, Ohio, co ch'els vesian la via dicna. E ciucot odds pitart a Becca Levi intercorrec co quelles personas domandadas viven, respektivament con dic qu'ellas han eba viviu. Et ella anflau in clar connex denter in a vista piuttosto positiva si la via dicna e viva pi dic. Sia come ciun ons plidic per essere concret. A jetzt halt schon bugat not, ne? Tenor Becca Levi quei de pli che schins calas de fima on en juvenzons, ni schins un chavese fa sport interpretart. Von dus ons a Becca Levi dil reminem publicau in codisch con sia lavur dils de vos ventia dons ons. Il meccanism de tot quai tenor la professura de Yale il suondont. Bifetg kin scrai che la veia decna sei zitia sgorjoivele kin stoppi sta virtimal per se sets schins a veis e mender chi va con ins. Per propi in a self-fulfilling prophecy. Ma schalu. Ma si ben clar che da fa, ne? Lu calains semplicemente con quei veia disa me todo is super. The president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President. E streva naturalmente vignin, ne dinca di che todo è super la veia dicna. Aber il stereotyp che nus vein quasi tots intus di una veia dicna sgorjoivla, let's constat halt ebo. Musei on inegada quei artikel da lanciata. Das Alter geht grundsätzlich nur abwärts, Richtung Schrumpfen, Serbeln, Sterben. Depressionen und Alkoholismus sind daher häufige Alterskrankheiten geworden. Eben quel, krass, ne? Aber in quei artikel vai altmain per in de 79 che fa referat sur dil vigni veis cum plager. Also, tot in auter maletg dil esser veis. E schins vai in teg surcupfin, scham flins, ja, per exempel il Giappun, am flins qualco, quei Victor Chan, sia tontons dat Okinawa. Ella in dils protagonists della serie attuale de Netflix Blue Zones, no chi va per la domanda, c'è che meina ad una lunga vita. Elko, exact. Roger Murtaugh, The Lethal Weapon, ni meer dit Danny Glover. Danny Glover è activist politic e se gaja plica mai per ils drets de l'ouvreres e l'ouvreres, per la natura e per tots che vengono in una forma ni l'altra mesut della società. Il 2022 è il del reminenza renew in Oscar d'Onur. Et a schoia vesevel o con quasi 70 alla Phoenix Comic Con. Come me vei pil scheiß, ne? E lu quaicau, ne? Schins s'informar sin tec pi exact so da quel clip, scho lu vignesins forse si su che Joe Biden comunicavi pare cun paracordadas che steven un pau pi lunge de ven, also de vos quels chefs de stadi a quei incontro dils GSA dell'Italia. E let's paracordadas con quels che Biden cinciava, quels vesevin seba mai in quels clips. E per cui traciamo tots halt, Biden va in Fanzegna, con quella via decina, se schon da digi in Borgheis d'Onur da Fanzegna stan.
veiadissem. Ja, ce fa in conto, Semplicemente, schnagà che la veiadecina è botto rosas, svegni buon essere, ne? Aber forse che là commettere la veiadecina quasi esclusivamente in una isch negativa. Che là con veiadissem instituzionalisato, per esempio. De co, ancora con che là con la ghiottina de 61 ans. Ja, de co bo. 61 è una veiadecina. Also, in stem si dir play, ne, 61. Se weißt che 61. Ja, bene. Asterix. La prima storia di Asterix è comparita è la numero 0, rispettivamente lo è la numero 1 del magazine Pilot, il 29 ottobre 1959. Quello è giusto bene in giovane. Qua se capisce Obelodalix, ne, Obelodalix et Astronomix, il Babs dat Asterix et Obelix. Els han Babs, ja, che vivono. Zwar Kondate, jetzt nicht in Casada Co, aber euer. La prima gara vesi in els in Asterix e la Traviata, compriu il 2010. Ja, aber nus leven at mein cincaso de cicei au debain va per qualco, il veiadissem che nus vain tots e nus, ne? Che nus droine quasi minchedie che fa, nus cartin proprio nel che nus vivin sia come chunons pi pauc. Ja. In quel sen de Simon cicei de dia il veiadissem. Abfahren. C'est mon cœur pour la vie. Also, Picasso è schon quel hohe text, quel depro text, quel della lanciata, schon krass. Sascha, vai so ni negada mi quel text. Cioè, nasi il telepro, da bot telepro. Cioè? Da co venus bot tele. Ma siras de Spagna mit te, nicht, cioè? Specie. Ja, sono forse eine duas dievia sur als 40 Stunden, schau, darauf sind qua. Also, hören uns go. Wenn der Mensch den Schwund seiner Kräfte wahrnimmt, befällt ihn leicht Angst und selbstsüchtige Charakterzüge können in den Vordergrund treten. Es ist darum verständlich, wenn alte Leute zum Beispiel ihr kleines Erspartes zu verheimlichen trachten. Diesem Sicherungsbedürfnis ist Rechnung zu tragen. Der natürliche Lebensraum des alternden Menschen ist die Familie. Hier kann er sich nach Maßgabe der schwindenden Kräfte noch nützlich machen und wird deshalb von Jungen auch geschätzt. Gesunde Großeltern sind ein Segen für ihre Enkel. Der alte Mensch muss aber die Möglichkeit haben, sich in sein eigenes Zimmer zurückzuziehen, wenn er der Ruhe bedarf und allein zu sein wünscht. In der richtigen Mischung... Bla bla bla. Älter werdende Menschen spüren ihren Minderwert und die bedauerliche Geringschätzung durch die Gesellschaft. Sie sind darum oft gereizt, zänkisch, streitsüchtig. Niemand tritt gern von der Schaubühne des Lebens ab. Man muss das verstehen, auch dass sie gerne von ihren früheren Taten berichten, was ihr Selbstwertgefühl hebt. Der Armenpfleger del 1958. Alter temps, ne? La pilosa c'è che schon ma schau un po', ne? Oggi che vedi un po' di quel scheiß. Ja, aussi, das Problem bipen. Wir wollen sehr sprechen jetzt. Egal. Ja, also ich da schon am wir diesen zu paar Worts, ne? Also ich kosti was C'è sai il denner nie schön, lu sa vog ti vas la casa, ne? Ti sa busca pa che ti has bu irgendwie zum conta anti-aging X c'è, ne? Io compro del reminent moscia azione, also quello con un hyaluron, credo. Ja, nie quels
Jetzt ist geil. Quels apparats el bus for cur, ne ve? El bus de quera, da tu sa sti vol in bigliet, stos di I wieder coi hora venda a quel num, ne ve? Coi è un po' veia dissen, ne? La prosecutura ha ci fa curs per quel sistema, ne ve? Quels era un gran successo. Sia curs con 200 partecipanti, credo, io avevo domandato suenter, 200 partecipanti, ma per vedere quel sistema, ne? Da speras per giovani quello è non così semplice, ne? Se patratiel sco giovanas doppel cigliau. Il sistema checkers bo, il corso è bo I. Also forse con montaina barba, un fest, wenn jetzt so sehr wie diesen. Ne. Aber wenn ich weiß, ich buppel mit dem Skopibau. Also sie dirbo diesen hier, ne? Nus vignim piveis, ne? Adel vigni veis a gente gauta. A qua ne shit uns a little weapon. Yeah. You know, I'm not too old for this shit. I'm not too old for this shit. You will not. We're not too old for this shit. Oh, well, We're not too old for this shit. We're not too old for this. Say it like you believe it. We're not too old for this shit. Yeah. Hey, Yeah. we're not too old for I'm this not gonna shit. buy a hemorrhoid cushion. We're not too old for this shit. I'm not gonna get caught. In quei cas, we're not too old for this shit.